Priče. Priče su moja hrana. Bojiš li se mraka? Bok, ja sam Tin, a ovo je moj psić Buha. Sve radimo zajedno. Slušamo priče, promatramo oblake, kotrljamo se, igramo se u parku. Ukratko, razigrani smo. No jednog sam dana, zapravo jedne noći, čuo te čudne nepodnošljive zvukove iz svojeg ormara. Brr, zadrhtim pri same pomisli na njih. To je sigurno bilo čudovište. Noć je otac za mene postala prava mora. Je li se i tebi dogodilo što slično? Zavukao sam se pod pokrivač razrogačenih očiju. Bam, bam, bam. Baš neobično. Drhtao sam kao prut, zubi su mi cvokotali poput praporaca i znojio sam se kao da vozim bicikl. Na pameti mi je bilo samo kako da se sakrijem. Ostavio sam upaljenu malenu svjetiljku u obliku mede, jer kažu da se čudovišta boje svjetla i raspadnu se kao prki keksi kad ih zabljesne. Zamolio sam mamu da mi pročita slikovnicu prije spavanja, jer dok slušam priče o hrabrom vitezu, imam osjećaj da sam nepobjediv, a čudovišta se ne usuđuju približiti mojem željeznom maču. Zamolio sam tatu da ostane sa mnom dok ne zaspim, jer znam da će me njegovi čvrsti zagrljaj zaštititi od svakog čudovišta na kugli zemaljskoj. Odjenuo sam pidžamu sa znakom super junaka. Opa, kako visoko letim! Odavde mogu vidjeti gdje se krije čudovište i uplašiti ga svojim mišićima. Na ormariću sam ostavio svoj set protiv čudovišta. U njemu je dezodorans s mirisom jasmina da ga ošamutim, uže da ga svežem i ljepljiva taka da mu začepim usta. Isprobao sam upaljeno svjetlo, pidžamu sa znakom super junaka, set protiv čudovišta, vitešku priču i tatine zagrljaje. Na kraju sam uspio. Jedan od tih prijedloga zaista je upalio, jer se više ne bojim čudovišta. Spokojan sam nakon što mi mama i tata požele laku noć, a u ormaru su sada samo moje majice i čarape. Zašto i ti ne isprobaš neko od mojih 5 rješenja, pa ćeš se osjećati snažnije od svakog čudovišta koje se skriva u mraku?